Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, nagbaon kayo kin ni Juan, ket pinaneknekan na ti maipapan iti pudno. When ibagak daytoy saan agapo ta masapol ko ti pammaneknek ti tao, no di ket tapno maisalakan kayo. Sumsumged ken agranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan, ket iti apagbiit, kinayatyo alinak-am ti lawag na. Ngem adda mang paneknek kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti ama. Isuda ti mang paneknek ti maipapan kanyak. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaon nak ti ama. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ado tayo tata. Yaamon o gapo day ito misa, o gapo day ta mabuya. Ngala ibagatay latan, both. Nya, tapno, naurnong tayo, nga datay amin tata, ganasaya at launay. Kada kumunkontak kanyak, agbuy-buya laeng ijay YouTube channel tayo, ka agpapa-advise, kaya mabalin ti ay online confession, Father, ay han nga mabalin, masapol nga face-to-face. Ka agpa-advise ak apo no anya ti rumbang nga aramida. Jak am mo. Ajak di kampay nagkit-kita. Kanya ti sitwasyon na the sacrifice of the mother nagabroad piman tapno mapatanor na mga nasaya at dagiti upat nga anak na duwa nga lalaki ken duwa nga babae. Kakabayatan ta medyo naunday di panawon nga panagyan na di dagiti anak duwalaeng ti duwan nag-asawa dan handanal tuloy ti panagbasa da daytoy maysa nakagraduar di maysa agbasbasa pay laeng ngam tinakasaksakit nga kunana awanen ti pagawidan na taapa ay daytoy nabati mo nga lalaki addan sa bali kuno tumawag, kasla, di kabayag na nga awan, kasla ison ti akin basol. The father, uri na gaya anak, di kamuno kasla nga na brainwash, plus, addan kadkadwada iji balayda. Kiti nasakit, ti kanupay nakaharit, daya kabit. Di mo no taga-ano dati, salsedon sa. Ay lahaan nga salsedo, tadi ka ito makabasol. Kiti ko na tinasakit, kasla siya ti awan ti right na, with all the balay, lugan, pagbasbasa, tatan kaslawan ti right. Kung uri dagi anak ko, kung nada ka, kasla, dapay pamabasol data, pinanawan da kami. Aging gana tatak, ipatpatuludan na kanupay la, kung na mahet, adda nga tatungtungang mo. Adda nga tatungtungang mo, apay nga palubukan sampay la, agbasbasa kami di anak ko, Father. I don't know na inya nga sakripisyo. Nganti kung kunana, no agawid, diya mo agsubli di balayda, kati pabasulon mo dagajay kakabsat na taapay gaming nga ented na amin di jagar ti purpose na mo't piman. Kitaan nyo materialidad ti biyag tayo niya. What an ungrateful heart. Dagajay nagsakripisyon na ented na amin dagitoy na ngitedan na ti ayat sa bali. Awan ti handa nga amo ti agyaman di sakripisyo. Ti kinita da nagkurangan na tinaunday nga panawon, gapo ta awan ison tinakabasulan dan, aging gana nga adamo sa bali nga kuan ori ti lalaki ka awanan talaga nga awan ti karbangam idtoy, that was the term, awan ti karbangam idtoy abalay. Nasakit super sakit aday jay magkanya na piman. Kasi ti kunak agawid kalata, ti umuna kita tabagim tahang ka nga agsakit, tanuwan sa nga nagsakit ka, nalpas aminan. Sigurado siyempre ma-depress mat api man sinungarod mati, agragsak sinungarod mati, makaginawa. Ngam realidad, kasla naglaka nga istorya, ngam nakasaksakit ang pasamak. Nakasla naglaka nga istorya, ano hanggang sika nakapasamak, ngam no sika nakapasamakan na, anya mo tirinam. Kadagijay na pamilya nga ng kasjay mo't piman, ang laki kararagan tayon, tabarbaring no dapay transformation kadakwada pa nagbalbaliw, ngam di puso ka haman lang nga agyaman. Awam man la, sigun kanya na according to her, awam man la ti makabigbig di sakripisyo na awam man la ti kwan ure di pagbasbasaan na kasla iso nga nag-aasawa ka nga nasapa because of you kasla kasjay ti
dating daawang banla ti agyaman. Kano daduma ka nadagsen a narigat. Kano kitaan tayo, tatta apay nga adda tayo ditoy. Apay nga nya naganan simbang gabi ko na tayo. Apay nga agnobena tayo. Apay nga ramrambakan tayo. Dahito nga the greatest sacrifice. No, dahito ina nagsakripisyo para ti pamilya. Dahito ramrambakan tayo tatanga season. Urayon tayo ti panakaipas ngay ti Mesias. The greatest sacrifice ever nga napasamak iti history. Amin nga saksakripisyo nga naaramid. Nanang tatanga nagpabasa. Dagitay hero nga tigubat kailaban dati pagilian. Dagiti mangisalakan kada tayo ti uram kada layos. Agraman bomba, dagiti military nga kakabsat tayo tapnon nga matay di kakadwada, paalubad dala ang greatest sacrifice dahil hanggang ti kadadakkelan nga sakripisyo nga napasamak ti history tayo. Isu daytoy rambakan tayo. Christmas. Imagine anak Diyos bumaba. Natanok. Kung natay nga rod nga ulit-ulitin ka, just a click of the finger ko, kaya natin isalakanan nga maan. Bimabain kawis na, ti kinatao tayo, narugit nga kinatao, tapno umay na dalusan day taan narugit nga kinatao, iso ti ramrambakan tayo day to tinawen. Kada nga sakripisyo na, day nga inaramid na, anyamat ti puso tayo nga mang big nga agyaman. No masaksaktan day jay nanang nga binaybay anti pamilya na, no kitaan tayo, balbalyan tayo kuma, ulitin na kuma. Agparang ti anghel kini Apo Santa Maria. Mary. Oy Mary, kunana, agsikog kanto. How can this be? I do not know, man. Kasano nga maaramid day ito, awam mati boyfriend ko, awam mati smith ko. Sa linungan na kanto, no siguro no ulitin tayo, after 2,000 years ago, 2,000 years ago napasamak daytan, more than 2,000 years ago napasamak daytan, no ulitin na siguro ko, Madin Marian. Ambuan ni Maria nga, mapapatay to, mailansan to, maduyok to tibakrang na, mairururuman to, matuptupraan to dahito nga nagsakripisyo. Ngam nanipod idi aging gana nga tata, nukit kitaan tayo, kasla naglagaan, di puso tayo nga agyaman, dahito nga sakripisyong inaramid na. Iso nga naulitan siguro ni Marian ka, haanan ko na siguro. Taapaya, di say mat dagiti tattao. Awam mat ti panagbalbaliw. Nangrunan iti kuma Pilipinas ti pakaaramidan na niya. Dagiti mangidadaulo kadakwada la di tay amo apo nagkakaro da. Uri mo dagiti tattao kunada kayat dati panagbalbaliw. May sada mat. Basit lang nga ba nagpagaapaan da. Naabak dalak contest. When ada lutong kakao. Nadamag ko pa'y dayjay. Haang ka. Hindi. Ansamos, usto di damag ko. Nagbabasit nga ba, nag-imbes nga pagraragsakan ka, nag-aapaan da, nagdakkelan nga isyo. Ay, di na kaagyaman ta. Ano ti, dumay dayod ti lugar na di niya kung matipurpos na matap, no? Sumikat mo ti Salcedo, pumintas ko mga, di niya magamin premyo. Di niya tuman premyo no so next year mayora kay itad mo to aming kanyak ta siya timang pa premyo to nagreklamo ko lanaak. Kapumusa yan. Andi niya nga nakitkitaan tayo. After more than 2,000 years ago, nagparang ti anghel ken ni Maria. No ulitin na nga tatataan niya nga tamot si gagar ni Maria idi nga matungpal kumakanya kas in saom. Kasjay pa ilang tayo regagay na, after 2,000 years nga inobserbaran na tayo, insalsalakan na tayo ni Apo Santa Maria, uray lang nga nagparparang tapno mamati tayo ti greatest sacrifice nga inaramid ti anak na. Mamin ano nga nagparang, datapay ni Guadalupe pa yun, nagpindas na pinting na. Taapaya, ti tao makalipatan, makalubong, modernization, materialism, nagaduti kayat ti tao, uray lang nga agparang ni Apo Santa Maria ta, sublyan na tayo, kanuulitan na nga tati agparang ko
Di kunana nga matungpal ko makanya kas insam isupay lang ata ragsak na. Nga kunana inkantana ka to'y puso kay daydayaw na nagrag-o. Isupay lang ata rag-una kalpasan ti nasurok nga 2,000 atawan. Isupay lang ata rag-una no dublyan na di nga istorya wano nabannugan. Taapaya tinawon tayo aramrambakan ngem awam mo ti agbalbaliw. Tinawon tayo aramrambakan isu lang isu jikin natangsit. Tinawon tayo aramrambakan, makita ijay aramid. Kanayon tayo aramrambakan, kasla awang mati, bunga na. Iso mo lang nga, iso nga, inagom. Di mo labagbagi tayo, ti pampanunutan tayo. Pinnangato, tinangsitan. So ti kung kunak ka, adamot na ay may nagiyagan. Hangkay man nga agi-exchange gift, talaga nagdakil nga isyo kanyak na nga exchange gift man. Imbes nga agi-exchange gift kayo, kumangala kayo man, dagitay kakabsat tayo nga, di yo pa apan kantaan ti Jimble Bells, iji ka aruba yo gaputawan maitid na, isuda man ti kantaan tayo, sagutan tayo man, ida. Lauri na kayo mga LGU, tag-exchange gift kayo mga ta. Imbes nga agsisinagot kayo ka, agreklamon to daduma ta, nalaklak ka ginaalan. Ingkay man lamang alam ti pamilya nga may nga tulungan nyo nga isuna ti sagutan yun, nga di para ka na tayo. Ngam no hantay pa ila maaramid mo, datay nga makabaila ka, awanan, oray maminsa nga ribo nga umay mo ni Apo Isus nga maiyan naktap no isalakan na tayo, no awam di maagba, the change of heart nga kunanan, no awam mo't pa nagbali ti puso, ison tulat ta nga iso. Nakasulsulit nga ro dati nga Christmas, apaya, nagado activity tayo, exchange gift, nagmayat, adag pa basketball, apaya, hanlang ada kayo oray sa bali nga lugar. Ragragsak ko na tayo, ngam no, adda maababak, agbalin nga apa, awang mampay tinaabak nga naka-accept nga naabak. Nang runa no taga Salcedo, adala taman rasok. Uri mo di ayan mi, kuko dagamin ta referay. Pangragragsak, panagdadangkay ngam, awang mampay la dete, ko na nga. Di pusong, dete ngay paramamot iti sa bali. Sublianan tayo istorya ginanang para iti sa bali. Ngam dagi man pinanawan na aging ganang isoda ng panaw di inak awam man laji puso dang agyam. Di say matlakan niya tayo. Mabalin nga dilawon tayo di agi ina aga ama nga nangkas di inada ngam no daddo man na sublianan tayo no ni Apo Isus ti pagsasaritaan tayo ka baka guilty tayo met. Baka adamot, kas jay tayo na adamot, attitude tayo nga kas jay no daduma nga tila pampanunutan tayo ka dayjay parakan niya tayo. Anyamot ti parakan niya na. Kalpasan nga, nagado nga bendisyon tayo, nagado nga parabor, nagado nga grasya. Kalpasan nga nagado nga naawat tayo. Material things, hantay mo maawanan. Awan pa'y mula tinatay tibisin nga karuba tayo. Ada natay tibising kanya yon? Oh! Natay tibusog isaw. High blood. Diabetic. Apaya. Nagdakil tabag mo, nagadusupot mo, mano nga styro iyawid mo, di ka high bloodan. Awang pa'y mo natay tibisin. Provide ni Apo Diyos kanya tayo, bigbigan tayo dayta. O ribasit ti apit ko na tayo, natay danto amin ti kwadagitik aro, datayo haan. Kagyamyaman ko maji puso. Kasi na po yun, sa umpay mo lati, o riad dago uyak kanya tayo, umpay mo natay ti uyak, siyakto ang atati may umunang, sigurado mga mangitugutak, matayak ti uyak. Nagadukay nga kadwak. Awang pa'y matinako, nagado ko daytapay lang nga ba, agragrag ko maji puso tayo, agyamyaman tayo. Ngam no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga sakripisyo, no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga ayat ti Diyos, kaanon to. Uray maminribo nga maiyanak, no di puso kadimot agbalbaliw, kaanon to. It's the same. Isumula ang kanya tayo. So nga, no kumano imay kan, tanagparintumang kan, ti umuna kararag mo ka, agyamang kami Apo. Nakariing katibigatan kanya ti umunang ibagam kaagyamang kami Apo.
Hanga di jay maala tayo anya ti ited mo apo. Imbes ko mga ti noon nakakita ka kini kabsat mo ka senyal ti panagyaman ka anya ti maitulong mo kin kabsat mo pagyaman mo iti Dios mo. Ala tatarugyan tayo. Nagsayaat siyam nga aldaw. Amo yun agnobena ka no makumpletom dayta siyam nga rabiwon no siyam nga aldaw adda indulhensya plenariana dayta. Datayo nga tao nga managbasol into no pumusay tayo. Oray na ikonpesar tayo, napakawan di basol tayo, adan to pa'y mula ang certain period of time nga ikaro tayo today dyan. Kano agsakripisyo tayo nga kanayon, with all humility and with all the love ka itid tayo kini Apo Jesus, makmaksayan di jay kwat, iso day tati, bunga na tinubnobe na tayo. Day tati bunga ti saksakripisyo tayo, katatarugyan tayo, ala nasaya at launay. Nagsaya at daragragsak na, nasaya at launay, ragsak la kumaa. Oh, ragsak la ko maaawang ko mangag ko bigat na Facebook ka da dayamudong nag-import na pa iti agjudge ririn to man ragsakan adi ka din abang may itid yung ragsakan diyan pagyamanan ipapati yun aramidon yung nasaya atin aramidon tayo ti agraragsakan kanya ti rumbang kapag ragsakan tayo dadtan na naabak ka, hanga problema dayta, anya ti kadakkalan nga ragsak mo, imay tinangisalakan, intanok na ka, kalanglangan na ka, intanok na ka, insubli na, dignidad nga daking ka, kasayang, ala dati pa nagsaksakripisyo tayo, napnuan kararag, kinapakumbabakin panagyaman iti Diyos, gapo ti sakripisyo nga inted na kada tayo, nagmayat nga ri naan. So ako na tayo nga tunggalag ka na makanggag ka ti Christmas ka ti umuna ko mga rinam ko. Wow, data man nagragsak. Naku man makanggag ka ta ti Christmas song ka ti umuna nga mapanunot mo ka the greatest sacrifice na itid may sakat jay. Haan nga dagiti dadduma. Nakanayon ka di nagsakripisyon na, di ka pa'y laagyaman, di ka pa'y laagragsak.